At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray no kado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rikiting kay paragtartarabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay denggen, daytoy pakasaritaan, kibita tayo ani. Pepita! Dagya iayawaan ni Pipita. Dito'y drama tayo. Super PBB Dance. Kamutaw! Husto pa'y dayta! Umay kaglinong kan nagmerienda! Wen, mayan! Tayawag matikin nagagat ni Kamutaw. Kan naglae nga mga iwan ni Timulan na. O dayta o, nagbubunas lagi tinatang main. Saan laang nga itigardin ka o nga uray itigardin? Oh! Apayasin murot ka dito, ikot. Nanbaran ti darang pi. Ala! Ay saus! Nadaripuspus ka ni tilingit mo, Kamutaw! Noon nga rod. Ita, ito yung towel ka o ti pagpunas mo di talingit mo. Ay, ako Kababin mo ta. Nagbanglo tatwal niyam. Pagpunas ko kay biday ni ti ang dud ko. Este, lingit ka. Anina ko ma! Malabaan mo! Ako, sa bagay Awang tamon! Agpain ka pa yung kaslasaan ta nga agayam! Kwa, uwan. Saan lang ko maagayam? Takit kita anak maglagta, nawato mo na! Amangan no, kaya't mo pa yasak timang punas di talingit mo. Ay, kwa, kumaa. Saan mo din Malaman-langan. Sabunem to iti mamin lima Ano niya? Ay sus! Kabuto! Pipita! Ay! Ala! Budoy! Unay dayton aki na sweet yo. Ay. Budoy! Bagman ka nakapasir ka! Kumusta kayon? Apay, nagkasar kayon agyat ngam-amuan? Ano niya? Anya kay matan. Nagasawa kayo gaya man, adidak man la inawis mo. Hoy! Budoy! Mabising ka sa. Pipita, ikaman iti merienda ni Budoy ta. Mabisin. Ikaman iti nalingta ka mo ti. Di nansan amo ti sa asawa na gapot bisin na. Niya kamatan Budoy. Sang-sangpet mo pa lang sa Valentin Tiradam. Oray lalim mabasit ni Pipita. Awan mo't dakas tin bagak. Panyavadawanan. Imbagam pipitin nga lasama kami. Nimbag ko mga runo, pudno ko sa mo. Di, ipudpudno yo Anya? Sus, kayat mo asawan? Pimanawak? Nagsubliak? Saan mo latapay anay pudno tiriknam? Anya kumaita? Sus, kamo to. Idi payla 2015. Agdan day tarik nam. Kayat mo asawan? 2021 di mo pay na ipudno? Oo, anya pumadmarabida. Sus, awan mon kamo to. Aglaklakay ka pa ro. Gatsika, ada nga din asawam. Ay, kuha. Awan pa'y ta nakita ray iti sa bali ni Badadang. Makitam. Kundi kantyaw ka. Yung may saka mo di makaasawa. No saan kumasimurot iti dakkel atrak ni Badadang. Di, adan asawa kun adan anak may. Anya man nadakkel atak asasawa. Simurot iti baknang. Yun lang. Awan nga rod Nabayag ngayon liwliwag ko ti amin. Ngum, ag subli-subli matlata ti amin. Yawan day tan. Oo, rayan niya tararamidem. No saan kayo nga gagasatawan? Isungarod abim makasyunak man dito bugyasan. Awan maari mo ditoy. Awan mo't planok nga umay agarem kamuto. Awan kanyak dayta ayat-ayat. Niya ka no? Disturbo iti biyag. Kunam laday taa, tanabasted ka, napaay ka.
Ipas na kulangan ti agtrabaho. Agurnungak ta. Agpabaknangak. Anya? Wen kamo to. Tano na kurapay ka. Mairuruman kagayam nga agpapan ken ayat. At nay daytan. Hugot ako na da. Wen. No adagon daway ko. Agabrudak tabarang adda na pintas agasat ko ken makaurnungak tapno makagatang matiti dakkel atrak. Yan. Sorry Pipita. Sorry, ite. Tay, rabak ko itay aldaw Anya? Ay, sus. Awan day jay, budoy. Ti amok ngamin, ket dakayon kin kamuto. Sumarden ka man, budoy. Anya mo ti bagbagam ka Ay kami. na, Pipita. San mo adeng-denggen, ti bagbaga na ita. Awan lat amuna, no saan namang surdo kanya, gidi pa'y Ngam, awan mat dakas na no bilang Ops! Di mat kunam, nga kakanta tayo, no malpas tayo amang rabi Pipita. Ay, isumay. Oh. Kakaiso na kumpleto tayo. Ken... San kan ngagsubli ti trabaho? Wen gayang. Naimbag man, ta saan ka pa'y anapan man ang nagkatulong, Pipita. Ay, sus. Di mo lang mo, budoy. Makabulan taw na sa anak-anapan nagkatunaw. Di apa gusto mo. Ayan tayo gitara mo, Pipita. Super lang to sa rin tayo Diyak kong itugot tayo gitara. Ay, iwan. Sige, mabit lang tala. Ada ijay kwarto kay. Gitara at itay aldaw. Anya, kakitin po doy. Kibur ka talaga. Anya akibor mo't ni bagbagang. Kamu to. Ato yan, kamu to. Sumardin ka po doy. Nay ko. Kada kayo nagwa? Ay, saan mo ikaskaso, Pipita? Ngamin, Awan ngamin maaramid na iso asot sutilin nakmanan. Ay, Saan ka di? Pipita. Damdamagag lang no eh. Ay, mo tita gitaran, Pipita ata kumantatay kitnin. ato nga rodahin kamu to. Oh, yun namon. Sumaruno kami kan ni Budoy. Pangiram ramandak nay. Manmut naglain ka mo ta kumanta, Budoy. O di, kumanta tayo amin. Awan agliba sa pumanaw, Aramid ni Bodoy data. Agpakada, mapan ka nag-jingle ng gaya, magawi dun. Saya at gayam, ta saan kan amapan agkatulong, Pipita? Wen, Budoy. Awan ngamin kadwa ni Kamuto amang taripato iti garden me. Pimanaw ni Tikboy. Sa nakastrek mo ten iti trabaho ni Amboy. Kasamot ni Pupoy. Wen, kasimot ni Kamuto. Tanda ni trabaho na amin. Isunto pa yung agluto iti kanon na. Narigat nga agpaiso Muna, no pa'y manang tanggan iti pordiya akadwana. Sa balila ang no adda ko mamot permanente akadwana. Nung saan ako mga agplan-plano nga agabrod. Siyak pa'y lang kumaa. Kumaa, Budoy. Kaya't kung kami ti makaurnong, Pipita. Narigat gayam ti awan urnong na kun nakurapay ka. Depende day taa, Budoy. Saan nga amin atao ket kayat na ti bumaknang. Ngem, kayat ko ti bumaknang. Tapno di naklaisan kan isukat ti masarakak to a babae nga ikasar ko. Anya? Gapot kinakurapay ko. Insukat nak ni badadang iti dakkel atrak. Dakalatra? Kaya't ko asawan, baknang. Wala na, Pipita. Di ko namon ng istorya mapadas mo, di napan ka nagtarakan ka dagiti atap ng ayop, ijay Mindoro, sa dino yan, Palawan. Hindi tayo na dyan. Palawan. Ay, wan. Kaya't mo asawan, Pipita. Nakadaanon ka idi ijay. Kasla da malagi po ang paisyaw kaput ka daw na nakadandanunam.
Saan ko pa niya mo inapnapanam? Adan to istorya maipapan itipadas ka ije abroad. Ha? Sige man. Kaya't kumat ama-amuan dagiti nagduduma apadas mo igi abroad. Uwan nga rod. Aday istoryam kanya kiday. Makapasangit man. Anya? Makapakatawa, tinding na. Sayang. Saan ko anadanon ti panag-istoryam, Pipita? Sana balay, Budoy. Agbayagak dito'y bugyasan. Adaw ti gundaway nga intay pa nag-iinistorya. Kasano nga ipapang? Di mo't mangala kayo ti kadwa tayo ang mapan iti farm tayo iti Palawan? Wan, mga laki ha. Ladok ti umawag ijay marapait agency. Naskan ka di pa'y? Agipaskil kayo latan iti gate tayo. Saan, anak? Nasaysaya at no iti service agency ta masigurado ang matalag tag iti tao ijay. Ngam papang, dakdakkel ti bayadan nyo. Awag tan yaman na iha. Tinapateg, nasingpet, ken nagagat ti maal tayo akatulong. Wan matkit di ah? Masapol nga dan maala tayo, sakbay nga agsubli tayo ijay farm. Wan papang. Abusta pimanaw ti parasuro kada iti tarakin tayo ijay farm. Apay nga min papang. Maglukat ka dumeten iti bukod na a farm. Wan matkit di ah? Angam, nalaing nga animal tamer day jay papang. Huwag nga rod. Ultimo dagiti makuna na rungsot nga atap nga ayop kat mapaamo na. Nakanaanos kamin. Wan. Umawag kay tungarudan papang. Kakuyog tayon amapan iti Palawan. Nga ayan di Eco Park and Resort tayo. Nay, nakarubat kan sa mana na pumanaw, Pipita. Wen kamutaw. Panawan kayo manan kan Budoy. Inya nga rod ngay. Iswa, pangaasim ah. Pakibambantay mo manan ti ulila ba ikaw kamutaw. Awan danag. Sigod mag. Sipod na tay day di apong udyong. Siya akong tinang bambantay ti balay mo. Nagpapanidi kalapapay lang. Aging ga itinagbalin na bunggalaw. Wen nga Rod. Among mada kadron na adi ti pangtruga. Talariya tayo. Amagan mo silang kanda kiti man di bibrong. Ay, una. Tadi tay lamaw no. Ada makapanunaw tamang sirat. Nga raw. Nang runakat niya. Doon ti alikama mamatao na. Agraman ti motor ko. Una. Kas kada flat TV ko na niya pa dita. Kahit anya nga oras ti papan mo. Itulod ka ni ti motor. Ay, wala na. Sakbay ko matpangal daw. O di iso. Saan ka di nga umay ni Budoy? Tapno, makapagpakada akmit kin ko anak. Ay sos. Saan ko man nga mo itinadya tao. Kunana nga dabasit papanan na kalpasan ang nagsina kami ijay kardin itay. Jak amaw nun nga oras nga agsublay. Miss Kalayat? Owen, sir. Kat, da kayo mo't ni Sermon Kairos? Wan. Kasano? Sakbay mapantay di balay. Tumagas na pa nga ron dito opisina yun. Owen ka sir. Sa bagay, isot nagsaritaan may kini Madam Mayet ti Marapait Agency. Agyaman na sir. Iti panangsukon nyo kanyak iti terminal ti van. Katuan Nagboluntaryo akon. Tapno saan ka na marigatan pa, kan isupay ti pagtaksin. Agyaman na sir. Nasingput sakit dito yung balin nga mo ka. Huwag niya pipita. Mapantan? Wano, agmin minuleng-leng talatan. Ay, mapantayo na sir. Pipita,
Ni Janet, bugtong anak ko na iba tinay di kurason nga sawak. Hello, Senyorita Janet. Hello, Ma'am Pipita. Ay, sus, ma'am! Di na kumamutawagan iti ma'am, ah! Katulong aklaan, senyorita! Saan kang agdanag, Pipita? Nasingpet ni Janet, no pa'y bugbugtong anak. Sana kas ka nagitidaduma nga spoiled no bugbugtong. Ay, Tauray na sapang nga inulila na kami na di korason, pinatanor ko anasaya at ni Janet. Puno day ta, Manang. Wan, Manang langan tiyawag ko kan ka. Tangay awanan ti mamang ko, kan awan kapsat ko. Ibilang ka ng kapsat ko. Awanan sabsabali. ay, pakaidayawak launay dayta, senyorita. Oo na yun ta, senyorita. Manang Pipita, saan ko akayat na nga awag mo kanya? Ha? Puno nga damat mabalin ko. Kan agmay may sak nga anak. Saan na kasadot? Ay, Amok ti agtrabaho. Tay suday ta ti may isang insuro kanyak ni Papang, sipod basita. Agpay suday ta, Pipita. Naisigo na naisuro kini Janet, ti panagubra. Kas nakon, saan na kasadot Manang? Tadagiti lang sadot ti maawagan iti senyorita. Dagiti saan na nga mo ti agtrabaho, Manang Pipita. Nasingpet nga rod dagidi nga amom Pipita. Awan nga ro tinagbali na parikot mo kadakwada. talagang awan makunak kadagiti amo. Nasayat nga ro Sa bali, nagbali na parikot ko. Anya nga data. Dagiti aywan ko. Nay, kunak man numaymay sa ti anak ni Mr. Mon Kairos. Wen, agmay-maysa ni Janet nga anak na. Ngam kas itinakunak. Nagbali na problema dagiti aywan ko. Apay, dadakkel ka din kan sulpang dagiti aywan mo? Wen nga rod. Anya adadakkel ken sulpay. Sana dagiti aywan ko kamutaw. Budaoy. Anya nga ron? Agkabaw bakit kan lakay? Bagtit ka di dagiti aywan mo, Pipita. Saan atao? Saan na tao kunam? Anya nga ron? Anya nga rod. Nagduduma nga ayop. Anya! Iso adyak malipatan day dyan nga experience ko. At dati hindi ti Palawan, Manang Pipita. Apaw! Agkaiwaramot na giti unggaw yung ma'am. Wan Manang, kasta ditoy. Ay, pudnog kayam tinabasak iti right up maipapan dito'y Palawan. Naamaw dagiti wild animals dito'y kas kuma iti unggoy. But what's up, Manang Pipita? Abay, Ma'am Janet. Monkey to grabs plastic. Sus, tigam ko ang plastic. Delikado. Ala, hintaray nun, Manang. Ala! Ala po! Saan ko mamin pa yan na ikabil iti backpack ko day dyan ginatang ko? Awanan na. At dayta, binukit-kit na niti kaduana sunggo. Ay, sus! Anyat inaramid daan. Anya nga min day jay, Manang? Ala, ni, insuklugdan. Janet, iha. Jay. Tay plastic nga igam ni Manang Pipita, Papang. Inagaw tay sunggo. Sus! Nalpas! Nagsasagay sa andan tilinaon ti plastic, sir! Insuklugdan kat... Nalpas tilaeng. Tudas. Insuklugdan, iti ulo da, dagiti ginatang kung ausar ko, mazar. Awanin, Pipita. Nalpas. Tudas nila, Kubatang kalangin ka sa bali, Pipita.
Ako na maala kadakwa na jay. Kamu na siguro ket mapan. Gayam. Ket Underwear mo't gayam. Salbag na ayot ako nata. Imbuniti na dagiti ka barbara wa ginatan kong hander. mala bay agyon. Kapan tayo kitin? Abo urayan tinugan tayo. Nakadaanan tayo manang Pipita. Adda tayo ni ti lugar mi. Ay, ruar mo't gayam ti syudad. Wow! Anya ti wow manang. Apagam no'y paggarop mo aday tamasungat tayo balay ti balay, may Pipita. Ha? Saan ka di nga isaw, sir? Al, saan manang? Mala. Kung anon tayo? Kunak man! Susabap, anyaman nga tanda ito. Siya ko, timang bagkatiti malita, Pipita. Ay, sir, siya kon. Kayak na ito. Itagmukit din kini papang manang. Ay, saan ay, ma'am? Kabaulak. Nayunak pa'y kidi, ah. Malan, ma'am. Yag mo tagad dumangawit mo. Anya? Ay, sus... Naita ako tong mo, Pipita. Win, sir. Kabaulak to ba yung magkatanti? Sa nga kuribot aripulyaw kan umbok. Kas kada carrots. Anya? Gumagarde na kay bugyasan, sir. Ma'am, isuadi na kadi pa katanaga. Ops! Uwan ka di. Anyan, aya. Asus, sunay daytan. Kas kailamanan na iliwan nga niya. Nag-cute nga asa. Apa, nagsumayat. Itutut na. No, Sky! San mo kagatan? Kan kagura. Taisod di mga iwan kan ka. Apaw, nakahawat sa piyasa. Wan manang, makaawat dagita. Ayan, Pipita. Sige. Dita ka lang, bingo. Kat dito'y kamathas, Sky. Dito'y. Ala! Manang Pipita. Iso da ito'y tibalay mi dito'y Palawan. Saan a mansyon? Saan mat abasit unay? Ay, kunaklakit din no tay adda iti masungad. Ket madamdama, intay to iti farm, Pipita. Wan manang, sigurado ama ay ayo kay Jai. At mabit man laan. Tayam amok da father-in-law no katugangak, Pipita. Kan mother kumatan. Ay, lakay kan bakit da nga rudin asar? Wan manang, isungan anusam ida ha. Tadabasitan kabkabaw dano ko ha. Kasta kaday, awan parikot mo. Adaon tinaaywanak alakay kan bakit kadagiti nagkatkatulunga. Ay ka, nasayaat nga rod ano kas ta, Pipita. Pagyamanan ni manang Pipita. Saan nga iso dati kang runaan nga aywanam? Wan, Pipita. Tangay, adda tayon ditoy. Ibagamin ti trabaho, malaksi ti panaglutom. Sa? Saan abale? Tatulungan ka manang. No, panaglaba, tila ang badom ken bado datatang ken nanang tilabaam. Anya? Dagiti na ipado yung, sir. Saan mon aparikot, manang Pipita? Tasyak mo't timang laba itinamurangan mi kin ni Papang. Ala, wala ang... Podno, ti ko na ni Janet, Pipita. Sa nagaputa, bugbog tong anak may itinadi nagawan ang mamanak, di na amon kagtrabaho. Iso dyan bagakkan ka manang. Adyak kaya timawagan iti senyorita, taamok nagtrabaho. Sa anak asado takas ka dagiti dagduma. Ay, malaksid iti panaglutaw. Anya ngay nga ron ti trabaho. No saan mo't datatang ken nanang yo ti aywanak, sir? Dagiti taraken mi ijay farm, Pipita. Anya? Ha? Pusa? Nagado na pusa dagiti... Ala, nagduduma pa iti maris da? Uray dagita, Pipita. Ay wanam. Ay, sir. Aso kan pusa ti aywanak imbes a tao?
Saan lang ada kita manang pipita? Makitam to na mapantayo ije mismo a farm. Iso dati yung magkakatugangan kananang ko, Pipita. Ay. Kumusta kayo, Lolo? Lula? Anyat nakan ko'y tayan, digam. Ay, sos. At pakaroon sa manan ni Tatang. Anya manan adigong, Lolo. Ramon, wano, mon, tinagan ni Papa. Huwag kayam. Katsyak. Anya tinagang ko'y tayan nga Emily. Anya nga Emily? Janet, Lolo. Ay, susapong. Kakawan na ang dagito. Ay, Anya nga yan? pasensya ka lang kuman, Pipita. Iso ti ibagbagakin ka nga adda basitin kabkabaw ni Tatang. Ay, naimbag kanyak. Saan ko nalipatan tinagan ko? Anya nga ro tinagan niyo, Lola? Siyak ni siya aron lukseng. Anya? Susumaria pa kawanam. Kunayo adi yung nalipatan tinagan niyo. Nagan mo ti artista ti bagbagayo. Rabrabakan ka lang, watapo. Ano siyak ni Angelina dumuklos kay Rose? Alias Angel. Uy, siyak ni Angel. Ay, talaga lang ina. Angel nga ro tinagan niyo, ina? Uy, kaday dila kay ikaw. Kukoy Martinez kay Rose. Uwan, Pipita. Ay, abay ka na inaksar kayon. Na kayo matlatag sa salitan. Di nagmatiram-ramanan. Kumisyak samot ng pagsasaritaan niya. Maditikas ta. Sanya pakipiyangan tipyag takimbiyag. Sanyo patpataksan. No sana nakasama niya tao. Anya? Wala kaya? Anyamot ngay data. Imbis a tao. Ayop kung dagiti pay atap nga ayop ti pinaaywan dakin ka. Ken, dapat ka ba? Amay nainayam. Saan ko unay asang-sang wundagi jay? Ta ada sa bali ang mga aywan kadakwada, kabagyan damot laan. Kaya't mo asawon, Pipita. Talaga nga ijay ka farm anak adistino. Katuan, kan dagiti pet, wano tarakan ni Ma'am Jeanette. Ti, anak ti amaw, ti tarakan kaw. Naasim nga rod mo titi aso ken pusa ah. Naimbag no dagita laan, ti hilig na kat, saan man? Anya pa nga raw. Chimpanzee. Chimpanzee? Kunam? Nay. Anya kita ti ayop data. Dadak ka lasong ko. Ay, sususapo. Ay, agtarakan day di siyang go. Naimbag usanda ka nga kagatan. Saan? Kumaramot da. Sos, daytan. Dagiti tarakan wano pet ni Ma'am Jeanette kat saan daan na uyong wano agtangran. Kay talaan. Kas dala ubeng ang maililiwan. Agbaubada. Niyan? Iyak. Unggoy o baan? Imbag pa'y aso siguro. Nang runa no madigdigos wino pusa. Nadalos damot kit di ata madigdigos da. Masyampu da pa'y Anya? Basta. Kasta ka di. Wain, ada pa'y abak da atao Tadagi day, inaldaw da amadigaws. Isaw timay sa trabaho. Niyan. Pudlo day ta, Pipita. Win ka mo taw, saan akas iti tao? Adapay kay dua, wano talo nga aldaw, adi agdigos. Ngam, okay laan. No, agpaubada. Ngam, ada ti padas ko kadagijay atarakain da Mr. Mon Kairaus. Sos. Apay, anya tinapasama? Dahito ti mother gorilla manang pipita. Chimpanzee ti awag da ditoy. Pau! Naimbag man ka na amo?
Wan manang, napaamo ti sigod nga tamer mi. Wano para aywan kan mangisuro ka dagiti atap nga ayop. Ubing pwede ta chimpansi ka no, iti tinarakanda. Ay, Dagito yung mga ti baby chimpanzee. Nakayayat na ne, oh? ala abo, pinakruyo mo ito na kita anak ni chimpanzee. Alakit din manang pipita. Oh, atoy. Ubaman kit dito yung may isa. Ay, makaubayon ka niya. Surutan na kaya silat ko, ha? Ma'am, iban niyo higday na gito yan nagtisunggaw. Wan, ada pinaramid ka pagturugan tayo dyan. What? Saan kang hagtanag ka di? Nadalo si Jay Manang. Ay, ala, impaud ba na kanya ka? Ay, ala, ay, sumuksaw ka nito. Ay, ito iti farm yaw, Janet. Wan Manang. Anyamot nga di kasla swimming pool. Kan, taalag na. Dahi tati pagigyan ng dagiti buwaya kan banyas. At damat kayo na. Buhaya. Wan, napaamo matlang dagita. Dagijay mo't nga ay. Ada, kuluong na. Kan, adamat laang kayaw iti masakupan ti kasla alambre nga alad. Dahi tamat, tibalay tikas lagurong abaklat. Ha? Baklat manain? Nakabut-butan. Amo ma'am, dahi tati nagbuknak la unay ijay lugar na tataanaw. Ha? Sindada iti baklat ta. Tiniliw ta. Asus! May party kan agtiliw ka dagiti wildlife dito ay manang pipita. Ang dagiti tarakan ni, ginatang ni papang dagita. Ay, ya? Dayjay ma, tikulungan dagiti monkey kan chimpanzee. Wala! Nagaduda! Kan dayjay ma, ti ayan ti tigre kan leon. Hala, ma'am! Kasano lumakabulot na kita? Uray makabulos da, tas andang agdangran. Napaamo dagita, manang. Uray pa'y, ma'am. Basta, dagiti ti pa ka na, manang pipita. Uray awan maubram iti balay, basta mapakan mo dagita. Ay, sus! Naspak! Wanya, agbabawi kan manang. Ay, Saan ka nga agdanag? Basta naanos ka lakit di, addan to bonus mo kada kami ken mi papang. anya? Agpili kan to iti iyawid mo kada kiti tarakan mi ditoy. Anya? Isot bonus ko? Kanday jay ma, ti ayan ti tigre kan leon. Nye! Ay, mama! Kasano lumakabulos na kita? Uray makabulos da, tas andang agdangran. Napaamo dagita manang. Uray pa'y, ma'am? Basta, dagita ti paka na manang pipita, ha? Uray awan mo obra medyo balay, basta mapakan mo dagita. Jesus! Naspak! Anya, agbabawi kan manang? Ay, San ka ngagdanag? Basta naanos ka lakit di, adda bonus mo kada kami ken ni papang. Anya? Agpili kan to iti iyawid mo kada giti tarakan mi ditoy. Anya? Isot bonus ko, ma'am! Di mo kayat manang? Jesus, nangina ti bayad dagita. Nakurang pa'y ti sweldo mi ti makabulan ti bayad dagita, manang pipita. Data dito'y ayan dagiti tarakan mi asunggo. Angel! Kuko! Ay na! Kas
kay man na nailiwanan. Nagpaubama ti may sa kanya. Likaw ko day tamanang. Malambing day ta. Anyan. Mungupayin kanya ti baby angel ko. Imuhagas na tao, ma'am. Ala, Coco. Nagkamatan ni Manang Pipita. Ala, ngaping agsangit kamatan Manang. Ay, Coco, bumaba ka di tayo ni Manang Pipita. Bumaba ka. Manda ko nagawin ako na. Nimo na aking ko, sunggupay. Hindi ba'y bibig ko? Ha? Anak, pang sunggulaan. Manda ka, ma'am Janine. Nagawin ako ni Jibugyasan. Ha? Ay, nagsalutan abakas. Sos, nanang ko. Timpalubos mo, Pipita. Anyat maramida, kat inagkan nakadagos na di ako ko. Salbag. Nagga sa tanday jay. Tay supay tinakaunaan ng kiskin ka. Ay, nga ron. Flying kikak la kumaidin ka. Ito wano bakrat ng dangamin ni Ma'am Janet. Naunaan nga ron jay amok ah. Amom nga. Agsal-salawa sa kamarin, budoy. Kayo amaawatan, butoy. Kamuto. Tikunak, inabak pa'y tisunggo ni Kamuto. Tauray na minsan. Di na pa'y napadasan tinang kis iti balasang. Budoy. Kahit mo na, doy. Kahit mo na, doy. Kamuto, gusto na itan. Mga nagdinlanog kayo, pay. Labas ka na. Masuruna ka talaga king kambudoy. Mangirob-robo ka. Anya ko mati naramid kan imbagak apakairabwam. Pagsayatam day jay. Anya? Kat itinakunak 2021 sa bali man ang atawan. Manayunan tumanan titawan mo. Ngam, di mo pa hila na ipod no tirik dam kinipipita. Pahingami na masikuran ka. Sa anak to pa yung masikuran. Concern na klaang ngarudkin ka. Ay, saan nakapakibiyangan? Tabagbagim ti pakibiyangam. Tagpada talaeng adi pa ila nakaasawa. Ha? Oo, saan kit din? San abali kanyak ta? Maibagak tirik nak. Dahi talaan ta. Isukat dak iti dakkel atrak. Naimbat mo saan kayo na nagriray, kamutaw. Ay, saan? Maluksawak lang naman minsan kan budoy. Ito nalabas ti kinasordura. Apay, anya nga minti pang sursurduan na launay kan kaya. Kumantyaw nga rod. Kasla na laing launay. Ba't nga agarin kung di ba't nga rod makaasawa? Anya? Unay kayo na doon. Abay nga min na di kayo pala mga asawa. Nang rutakin ka kamutaw. Oh, may isa ka mo. Sino kumati asawa? Kan kasano ang mga asawa ko. Tawan mo't nubiyak. Pino kain ahit ko. Ay, katagaram ka nga min na ah. Ay, mabuti nga nga rod pipita. Mabutang ka? Ay, saus. Ada ka di mo lalaki ita na mabutang nga agaram. Kahit ko asawa, mabuti nga ka mga numapaya. Anya? Ay, susapo. Mayat ko man ipagkakak. Ay na. Amom kamutaw. Saan mo amaamuan adi nakakayat? No, saan mo mo't nga ibagatarit nam? Basta. Kasta tirikrak. Tanong mapayak. O mga nagpakamatayak. Anya? Ni. Di mo't nagsublin ni Budoy. Wala. Ituloy mo kit din ta istoryam. Bayad nga data iti sapaw dito garding. Ay, nakainanaak mo't laeng itinagdudo mga unit ti ayop ijay farm. Anta akong dito'y balay na kiti amo. Pulos adyak namnamaan nakastoy manan ti trabaho. Una ti marapait agency na agaywanak. Ay, so, saan ko anadamat nun niya ti aywanak?
Mistake ko matkit di ah. May ina-iyang. Ano dyan raramid na? Agday-day yung nga tao, no? Ewan, agday-day yung hindi pagpaturaw. Inayang! Anya ka din eh! Saan ka natagari? Ina! Sino tinakayin tayo? Awan mo, baby, dito eh! Kurakasad ka natagari. Tama nga dumakari ni baby kat nagrigat si agumpa. Ha? Ay, poor Diyos. Tinakaturog din tayo! Ala, ina! Agtal na ako na. Ah, Numari, si Kati mangumpa magpaturo. oh no! Baby, at chimpanzee! Agyaman ang kadakan manang pitita. Ada ko maparamid ko kan na okay lang. Hala, unmut ma'am. Siyempre, katulungak na rod dito eh. Basta kabailak, aramiday. Aw-awi raman dagiti dua nga anak ni Ragdal. Anya? Ay! Wow! Nagpipintasan dagiti kuteng ti pusa, Ma'am Janet. Anya abrid dito, ma'am? Iso dayta ti Ragdal cat. Ginatang ni papangko iti Australia. Kat in regalo na iti nagkibuat. Ay! Agasawa dagita manang. Lalaki kan babae. Oh, pow! Nagtintas ti Maris ti dot-dot na ni nanang da. Takitimot kuteng. Wow! Blue, white! White, brown, tinanang da. Amom ka di, numano ti balor idi dagita manang pipita. Ha? Iso ano kayat mo to? Ited ko kan katamay sa akuting. Ma'am Janet? 1,800 Australian dollar. Kat 850 US dollar mati katukan na. Wow! Wow! Basta man ano sam ida nga aywanan, manang. Ited ko tamay sa ako, tingin to nagawid ka. Ay, nagsayado no kastama. Nalambing dagita, manang titita. Kan nalakada suruan. Maturog da iti abay ko, wano itirabaw ko. Ay, kasta? Nadalos damat. Adda ti baksa pagrugitan da, kan adda ti pan nakadarat na, iso asaan anaangot. Madlaw ko karod, ma'am. Dito'y da kwartaw. Agraman tayo may sapay a klase. Persian cat matla ang dayjay, manang. Ay, Ang nagsakit ti asawa na. Sa anak tayo nakagatang iti asawa na. Iso saan nga nagsikog. Saan kumatakayat nga i-crossbreed. ay, naayat ka kadagiti dingwain, ma'am. May saka pet lover. May mayat pa ti agaywan iti kastoy ngam iti boyfriend manang pipita. Ay, anyan? Wen, tauray mako na nga ayok dalaeng, makaawat da. Ngam no boyfriend, demanding kan saan a makaawat no daduma. Kasta, ma'am? Ay no ammum la ko ma. Gapoy ti kastoy a pagasmak, nagsina kami iti boyfriend ko. Ha? Katay chay, nangasawa ni ti sa Bali. Ay, anyan magpaiso. Angam ita, nagsina damot laeng kasan da makapagkinaawatan. Kayat na tagsublikan niya ngam, saan ko na kayat manang? Dagito'y laangan pet ko ti asikaswa. Mas naragragsakak pa eh. Talaga a pet lover ka, ma'am. Kansan lang apo sa tikay ayok. At dapay kuala. Wala? Atap dayjay akas lapo sa matlaang. Ngam napaamo mi ti may sa ide aginatang ni Papang. Ay,
Alan manang ha? Aw-awiran man ida, tayo ridap ko. Tani, ay, makaturturo kak manang. Ay. Simurot ka mo dito farm, Pepita. Wen, nama sitong. Anya tararamidan niya? Kan, ha? Anya na ita nakatangkal dita ag green white na ulag. Water snake ka no. Adi mo amaw. Saan? Ama, kan, apay ti mano ka nakagalot ti saka na pinaalayo kan niya? Ay katirigalok kang kuana. Anya? Di mo mawatan. Isa, di pagpistahan na ita. Anya? Pagpiestaan kunayaw? Hama, anya kaya di hasaway? Ay, nakunan ka, nagtaka ng gataw. Ha? Iso, di si Dana. Anya? Amigo! Tayo ito di si Dam. Sinakmal na ti ulo ti manok. Alununan na. Ti sibubuka la manok. Mala, binawatan. Santan na singan. Ama, para lang iti ulag ti. Sibubukal kan nagdakala manok. Talaga kasta ditoy. Dagit tidak tumatarakan ditoy. Para si talang dagit tidak tumanapyag. Ay na. Agsisin ni dadamot lang. Kumusta ang panagyan mo dito, Pipita? Okay asahan, sir. Adya. Ay, Ne, apay matan ako ng tikas na Pipita? Kung amin, sir. May kawak. Imbis sa tao ti aywanak. Dagiti mo tarakan nyo iti farma nagduduma. Asigod nga atap nga ayaw. Ay, uod Pipita. Kit makita mait. Inal daw nga ado dagiti umayag pasar ditoy. Hawin nga rod, sir. Ado ti turista nga umay. Saan laang nga dagiti mako na a lokal at turista ngamkit day. Ado ba iti foreigner nga umay. Kat amo mat adakkel ti mapaspas trek. Malaksid ka dagiti malaklato mi breeding ti nagduduma nga ayop. Nagninginagayam, sir. Ay, uwan, Pipita. Nangina talaga. Tasalang basta ayop dagiti daduma. Oh, hawin, sir. Hatilaangan ragdal kan kat persyan ni Ma'am Janet. Nagninagayam ti kuting day dyan. Uwan, Pipita. Ti ragdal cat, iti Australia, tinagdatangak iti dayjay. Hawin, sir, kunana. No makaano sa kanaw, aging gaamal pas ti kontrata. Ito na abonus ka ti may sa akuting ti ragdal kat. Ay, nagasat ka. Amom, saan ang naimot ni Janet? Day talang, no kumaro ay nagsuklada. Di nakpaimot sinupladaan, sir. Kan, naistorya na kanyak ti love life na, sir. Uwan, Pipita, napasaktan launay. Iso nga impamaysanan ti panawin na kadag iti tarakin na kin panang tulong na kanya kiti negosyo may. Nasingpat ni Ma'am Janet, sir. Ay, no sa balilaan, jak lambon. Day talatan agdaw-dawat ay di kwarta ti muda. Sapay la kumatasan amang umapapang. Nagagat kan napartak nga gunggunan ni Manang Pipita. Iso nga tinadlaw ko kan kwa na iha. Kasla, duwa pa ya katulong ti katukad na. Wen, kadagupan na kiti kakadwa tayo ditoy, iso tinakitak akagagatan. Kan nasingpat, papang. Sampay ang reklamo. Talaga? Kat gapoy ti tayta, imbagak asagutak iti kuting ayawid nanto. Ay ket, adakin ka na ita iha. Awan mo itkiti, tidakis na. Wan, papang.
Imbagak tikas jay, tapno ad-adda agumagat ni Manang Pipita. Inton bigat Manang, mapantay di pasto. Una, ma'am. Kalpasan na, agtaros tayo di bantay asakop matlaan ti Eco Farm and Resort ni. Opo. Talagaan alawa gayam ti farm yaw, ma'am. Wan Manang, aganay at 10 hectares daytoy. Anya dagiti tarakan nyo di farm, ma'am? Mga no da baka. Apay ti baka? Siyempre, ma'am. Ijay ngamin ayan may. Damot ti tartarakan ni mut nga baka. Ayan. Naanos dagiti Australian kami, Manang. Ay, kat dagiti ngay kalding yaw. Aduda ka day, ma'am. Ay, una. Kakaslada urbon, di ba ka? Nagduda ko lang. Makitam to, nagduduma abrit dagijay. Ada dagiti pangkarne, ada panggatas, Manang. Nagmayatay. Wan, Manang Pipita. Dadakkel dagiti daduma amabalin asa kayan. Anya? Dagiti panggatas akal ding mimet ket nakurang asa nga pulo ti bilang damanang. Ada Alpine Breed, La Mancha, Nobian, Saanan, Sanay? Nigerian Dwarf, Tugen Birch, Overhasin, ken Guernsey. Apo, dapay Ilocano term sa anin. Nagbayat gaya may. Sige man, mapantayon tao, ma'am. Kipno dagiti mat pangkane. Aduda mo ta abril. Nagduduma ta uray kalading. Nagduduma mo piraman ti karneda. Ay, No, pano karne? Spanish breed, Bor, Rangeland. Iso daytoy ti puli dagiti dadakkel akalading Manang. Ay. Kastamat lang ti kalahari. Ay, Ada Akiko, Nobian, Mutonic, Black Bengal, kan variety asaraan, akas laugsa. Mabaling asa kayan, kat kumpot kan katagiti sara na. No sumangdungay, ma'am. Saan, Manang? Makitam to no mapanta. Agsakay kanto ama pa ni Jibantay. Ay, kaya tiyasawan, pagsakayan akas nakabaliyaw, ma'am. Naanos na, Manang Pipita. Awan parikot kadagiti kalding ni. Kan uray dagiti baka. Adamat la ang breed wano puli dagijay. Saan ang native abaka? Nagapumot lang dagijay ije Sydney, Australia. Ay, Sige Manang, aginanakan. Tamasapa ta amapan ije farm mi inton bigat. ay, baka turog at matlangan. Makaina na ako na. Masapa kami kanukan, ma'am. Janita mapan ijay farm no bigat. Anay ko. Ano tayo dyan? Ning samot ama sitaw. Anay ko. Alalala. Ama! Apa yan? Apa yan, ma? Agad ba mas masama ka na kayo? Apay nga kayo dito sirok ni kama. Anyat nagan ka. Ay, saus. Agpakaroon sa manan. Sa bali man na, hindi sumsumbat na kanya. Anay ko. Ay, Anyat nagan ko kunak. sitong, apong! Ay, un kaya ma. Apay! Ano tinasakit? Amay kayo! Aday ta, nakarwar kayo na. Apay, anat marik na ayaw. Nasakit nga rotiwan man ko. Ano may? Una, tamay salamat at umang ko tinasakit. Nakot po. Anda pil-piluso po dito yala kaya. Ay, mabit lang nga raw.
Tama pa nak mangala iti agas ijay medicine cabinet. Agtumar kayaw. Ay, saan ko kaya ti siya ba? Saan asya bo, ama? Agas, kunak. Alawanan, mapan kang arudan ta na sa kita talaga. Sana ka makaturog. Ay, hapo. Agyaman ang Diyos ko. Kunak no sana ngagsardeng ti panagarengeng ni ama sitong. Awanan. Sana ko na makaturog kun kunak nga nagsarteng matlaan. Ay, parbangon sa hamutan. Anya nga tatura sa'y. Kasi kamot nga rod, ano saan ka nakaturo, nagpat nagpipita? Awen kamutaw. Nakrikat at talaga tibiyag ti may sa katulungan niya. Isa, sumarding ka nga minan. Narigat nga agpaiso. Ngam dahitan ti lubong ko, kamutaw. Siguro, aging kahit ti awan bukod ko a pamilya. Akasawa tang mga pipita. Kamutaw, antay pagpagam? Ay, kunak, agsarding kalangan. Wen, saan ka nga katulong? Naimbag dito yung garden, tawan amaw, amom ti magbagay. Oo. Kamu to? Pipita! Ni. Agda kayo gayam dito sapaw. Wan mo daw. Dito'y kami na naglinaw kan nangal daw. Napanamanin ayatay takalaang, nagbalugam manan. Nagudungak bi. Anya? Kabaw kansan. Anya? Kabaw nga, saan mo ta? Di mo malagip. Binulod ko ti motor ni Pipita. Wan might kamuto. Bun gaya maya. Ay, awan mo talagan kamuto. Isuasaan ako na mas daaw. No ultimo pa nang asawam ko't malipatan pa yun. Ha? Aday ka kayo manain. Inton madamdama, aga pa kayaw. Saan, Pipita? Uray kastoy nga agrin-rin nabak kami. Saan kaming tong agapa kini kamuto? Alakit din, Pipita. No saan tayo pa'y amapan aggait di ta garden. Ituloy mo di istorya ma. Ay, sos, itapay. Tadandanin ending na. Anya? Sos, nagsaor kayo, tadwa kayo latan tinagin istorya. Napuyatan kan sama at manang Pipita. Bun nga rod, ma'am. Ngamin, kasta unay nga asog ni Lula, umidjay silad ko itirabi. Ne, apay nga day manang. Anyat na sakit na. Kimaro ka no ti rayuma, tingi wanmeng na. Wanmang na. Timay sa tumeng na. Anya? Bun, ma'am, parbangon na ni di agkalma. Kat sa anak mo ito na nakaturaw, tag sa saruno mo ito ti taraok, kan ariwawa dagiti nakariing nga dingon ni ti harubayan. Jesus, sorry manang. Si kamot kang tinangasikaso kin ni Lolo Sitong. Awan na nyaman na, ma'am. Alangan ma, ito baybayak ni Lula. Ayan, aramidam, abalayan. Ay, tamagang bailang nga balayan. Kitam lang arudan nga katamag. Hudan dia. Kuda ka, ano saan mo gamot, aramidam? Ay, amok mo ta. Sartin ko man lang. Adan mo nga ron sa katkatama, matabla. Aramida ka kahon. Kahon. Anya nga iti kahon mo. Ay, katsya ka. Ama! Lana! Mangan kayon! Day. Mangan ko nam. Sa anak payanangan aya. Ay, ang kabaw ka na balayan. Di mo pa yan namuno nangan kanuno saan pa Saan pa'y mat, ama? Hala, hingkailatan. Sana ka mapisain. Lepasak pa'y na jaramidag akahon. Ay, ano di kahon niya, ama?
Himbagak lang arudan ni tay. Ulitin nyo pa lang at amagain. Kabaw kaysa. Tagulit kayo. Kabaw kayo. Ay, pumanaw taman lang. Intamagan at pipita. Ilipas na kanupay, dahil takahon na. Ano samdamang kaninang apipita. Talaga adi malikli ka na, ti pan nakakulkul ti utag da no da duma. Winsar, di kay agdanag. Maanusak to pa'y dagiti ayuhan ko nga ayaw. Isudalakit din ti saan. Ay, agyaman ako na pipita. Nakananos ka talaga. Katulong ak dito'y sir. No kasta, nasken laang nga aganusak. Anyaman ti patrabaho da kanya. Ngam masapol nga ginanakamit. Ano kasapulan pipita? Ay, wen sir. Tama kinanto pa ay kataguberhay. Ah, ay, Agdadaal tupay Isu ano marik na manabanlok ka? Akinanaka. Amom, saan kami akas karigit tinagdo mga amo? Nga uray kas tao na yan bannog ti katulong da. Dagdagan da pay lang nga agubra. ala! Ay, nagsakayang mga agpay sa nataklatura, wow! Iso da ito iti variety breed manang. Ala, sa kaya mo tayo turo arrange land. Sagay sa manang pipita. Ay, mabuti nga ma'am. Nagdakul ti Sara na nagtito ko. Iso da iti pagkaptam. Anya? Saan da ka nga anuan? Saanan ma'am? Kan nagbasit ma'am. Imbag pa'y no kabalyo Ha? Agdisumot lang dagiti saka kiti daga nga uray sa kayak. Ha? Ay, wanan niya. Nagwawas na yung amin ti sakam. Nagtayag ka. Si kalaangan ti agsakay kapag magnaak, ma'am. Ano niya? Nay, ma'am, kaya't mo asawan. Sakop pa'y laang ti dagayo da itoy. Wan manang. Nagatang ni Apong Esteban dagitoy idi. Ngam nabaybayanan ta naawanan ganas ni Lola kidi natay ni Lolo. Ay, tawid nga rod ni Sar kan ni Lola iyang. Ngam intuloy ni papangko. Iso ti simublat ana nga si kaso. Angam danda ni nabaybayan idi natay ni Mama. Gapo iti aksidente. Ay, Ay, ma'am, manon ti tawon mau idi natay ni Mamangyaw. Kinsikon manang. Ay, Angam binagbagan ni Lolak ni papangko. Takas tamat idi ni Lola. Angam impagpagapo na kin ni papangko. Iso naasikaso matlaang da ito eh. ay kat nasaya at atasaan anamim pinsan na nabaybayan, ma'am. Danda ni manang. Ay, kasta aya? Sige manang, mapantay ti day di abanda. Adadan aw ija pagtaptapuakan ti disuor. Aya? Makitam dagiti mapan-aginom nga og sa ijay. Ay, kasta ka day? At apay gayam tarakan yung haugsa, ma'am. Ay kaada manang. Kan naglitnaw ti danom na kan nalamiis. Nagmayat ti agnunom. Wow! Nagmayatan ngagpaisaw. Naglitnaw, tidanong na. Agdi gusta manang. Aglangoy ta. Ay, winaangam. Kasla nakabutbutang mo't, ma'am. Sus, awan ti rumbang akabuteng mo. Kasanon no kalaat nga adamang tapwa kada tasunggaw. Saan manang? Kanayon ak mo may agdi gusto itoy. Ay, sus. Sige kat din. Ulitat. Awan ti rumbang apagbot ngam. Sige man laangan. Saan tang agbayag, ma'am? Makadanon kayo gaya medya diso or pipita. Winsar, nakabutbuto nga mabuti nga kidi damaw. Ngam makasarita mo't ni Ma'am Janet dagiti sunggoy dyan.
Kinadapay nakita ka saraan nga ugsa. Napaamo mo't lang dagi jay, Pipita. Nagbalin a wildlife sanctuary da apaset. Nagpinta sa talaga ti farm yaw. Naaladan mo ti apaset, sir. Ay kutuon tapnusan ang makapanaw dagiti alingo ken ugsa. Kan forest reserve at talaga. Nagtayag dagiti kayaw, sir. Napuskol ti kayo ijay. Iso nga adanab-nabiyag nga ubog ket tumpak dayjay iti disuor. Ken amom kadi nga ijay metlaan ti paggapuan ti tanong makasapulan dito'y farm. Ay, ya. Uwan, Pipita. Talaga aginastusan da di papangko ti panakatrimaan da iti adaga. Nagsaya atahin. Ang tanda na sayang. Tamang rugi di na mabaybayan ni mamang. Agad adalak pa lang di ti kolehiyo. Hindi matay da di papang. Ay. Imbagak, adirumbeng ang mabaybayan. Pundar da di papang di jay. Abong sitaw. Isardeng niyo pa ilang day tar aramidin niyo akahon. Anyat nagan ko. Sitong, apong. Siya kayam ni Sitong. Uy, napong. Sos, umaron sa manay. At titi meriendayaw. Injig kun adito, yapong. Apaya manaktak kaya. Amom lang arutan. Ngay lepas ko ti kahon ko. Kukwak lang na doy. Kahon ko lang. Why, napong. Kahon yung. Awan mo ti mga agaw. Ato yan, napong. Agmerienda kayo. Anya day taya. Makan, apong. Anya makan. Kan kanen. Linuto may kan ina iyang. Kang kanan. Anya ayati kang kanan. An-anwak ngay day ta. Ay pumanaw ka kitain tatararamida. Kan kanen nga, Rod. Makan. Kasano ayati mga nakunam. Jaka mo di mangan. Ay, Diyos ka. Ano ikan dito? Kunak lang aruda na jaka mo di mangan. Kan, anya tinagan ko. Ay, sus. Tamtamagat naman na tinagan. Anya tinagan ko kunak. Anya. Kabaw talaga tilakain Iso akas jay. Naimbag man ta na ano sampay. Pipita. Wun nga raw. Anya kay tinaramid mo? Ay, nagsangsangit ako. Numabalin talaga nga gawid ako dito bugyasan. Ngayon, saan ka pa yan nakaaway? Dada kontrata. Wine ka mo to. Kan kasanungay ti sweldo. Kasta una yari grigat ko ijay. Un angem. Saan lang adagita ayop ti inay aywanam. Nudiket agraman dagiti lakay ken bakit. Ni ina iyang okay pa ilaan. Adala ang dagi jay maulit ni istoryahan na. Maulit? Wan, tiyan muna, di na pa'y na istorya. Ngam, saan lagayam nun anam na minsan nga inistorya na. Anya. Naimbaga? Di na nalipatan tinagan na. Saan pa'y, Mike? Nilaang amasitong tikas jay no agpakaraw. Una yun. Anya nga iti ko na di amom. Ay, nagpakpakasay. Asanak pa ya pumanaw. Ta, adda ka no, dakal agun-gunak. Ukay. Anya nga tinaramid mo. Hindi saan na akin nan timirienda na. Ayan ni Pipita, Janet Iha. Ay, adda siguro iti kwarto na, papang. Apay ka di. Ada parami jukan kwa na. Awan. Kasarita, nagsangsangit ka no itay ko na nilulam. Apay ka no? Mailiwan ni di lugar ta? Saan? Atay narami di lulusitong mo kan na. Ala, anya day jay, papang. Ayan
Ayan ni Pipita, Janet, iha. Ada siguro iti kwarto na, papang. Apay ka di. Ada pa arami jukan kwa na. Awan, kasarita, ta nagsangsangit ka no itay ko na nilulam. Apay ka no. Mailiwan ang lugar da? Saan, iha? Aday na rami nilulom sitong kunkwana. Ala, anya day jay, papang? Anya pa'y ngay. Naranaan naman ng ati pa nagkaroon nilulom asitong. Daytan Sige, iha. Kasaritak man. Ang mga nudinan ton kaya tatamingin wano aywanan da lulom. Abusta nagbakasyon na bigla ni Antim ang mga aywan kadakwada. Among Pipita, dayawag pa ilang tikinan anos mo. Agam, anda ka ti tinapasamak. Dexter, Ananusam ko malahang ida. San ka ngagdanag? At danto itid ko kin kaanayon ti swildom. kasta una ya busog ko, sir. Malisaya naksabat tayo. Anya? Nene, apay ngamin Pipita. Anya tinakabusugam. Gaputasan na kinan ni Lolo Sitong ti para kumakan kwa na. Tadi na kayat akanan. Siyak tinangan. Anya? Ay, so, Maria Kusina. Panagrik na kita dito'y barukong kutikinan ko, sir. Ay na, Pipita. Natumpungan man nga rodon Ti anya, sir. Kasta na nga may numaminsan. At dajay ka nito, panagrik na nakit nabsugan. Anya? Wen, kat di nan kayat timangan, uray anya pa'y termidam. Saan mo na mapakan? Kasjay, sir. Kan adamat gundaway, nga uray nabsugan, wano adon tinakan na, ibaga na amabisin pa'y laang, kat masapul nga ikam, tanusan, agpagunggan, kat noan niya laditan termidam na. Nagrigat mat gaya man tinagpasaram, Pipita. Permi, Saan na ang aday ta? Adubay. Kasta? Anya? No siyak lang atap. Pimanaw ako na. Kasanaw ang makapanawa. Kat saan dakpay mart anaswilduan. Yun lang. Kinsan ka basta makapanaw at aglugang ka pa iti eroplanaw. Day tangarod kay. Ti amaw. Talaga nga gaywanak iti tao. Ngam, saan mart? Ta, ay ayop mo't gayam ti aywanak. Ngam, kunam nga damat para aywan, tilakay kan bakit. Ngam, apa yan, ramraman ka matlangan, nagaywan ka dakwada, aya. Uwan nga rod. Apay ngay. Nagahawid nga raw ti kabagyan da para aywan kadakwada. Oo. Ang mga no sana nakaano sana. Saan ko nga amo kakunada mo ita nagawid. Ay, narikat at talaga ti katulong. Pudno day ta kamo taw. Sumardang ka ngaminan. Kat makiasawa kan. Anya? Makiasawa ka dyan, ne? Apay ngagkatawa ka. Uray kayat ko, awan mo't kayan ayat ko. Kun mayat ang mga asawa kanyak, budoy. At Ay dati... na, budoy, nuanyaman lati salsalawasawa muna ko na. Isupay Alakit din, agtrabaho tayo. Yuyuman, intay agdalusan. Kan nagikabil tayo mo't iti abono kadagiti mula tayo. Nasaysayaat pa Bitin man ang ti istoryan, Pipita. Ituloy kong tonorabi Kan agkakanta tayo. Yes! Sige nga rod. Agtrabaho tayo. Tapno makaado tayo. Pasubo ka at talaga, budoy. Apay manen? Dandani ka manan na igalis. Anya nga dati ibagbagam ko. Iso sa apoy. Danag mun aya. Ibagak ko mga damot dagay tinalimad nga gusto kinkwana. Makita. Kalpasan na ibaga masya. Saan? Agtalag ka kumakanyak ngamin. Ay basta. No maipapan iti dayta. Saan ka ngagsasaukin Pipita ha? Kahit ko, sakto ti mangibaga itiriknakin ko na, mawatam. Kailan pa? Inton, maungawan ti lobong. Anya mo di ta asasawin mo.
Wen kamu to. Amangan no maungaw to amin ng atao. Saan mo pa'y anay pudno, taayat mo kinipipita. Sorry, ama ng pipita. Adun a perwisyo tinaramid ni Lolo Sitong kada kayo. Awan anyaman na, ma'am. Kayak pa'y, ma'am. Awan maaramida, ma'am. Manang, nakaanos ka. Amom, pimanaw ni Auntie Ising tadinan maanusan ti mga iwan kadalulo kan Lola. Aya? O di, saan nga agsublay, ma'am? Amang ano saanan Ay, kasta ka day? Dadet! Apok! Oh, Lola, apay. Nihapong mo asitaw. Ang basbasawang mo ti Jessilin na. Apay ka no? Anda ka no na ganiti ka no na. Kat nalausan ti bisin na. Ha? Asos! Kat na nagadudikin na ina! Isuaya. Agpakaroman nga rodan ni Lolo Ang kakitaan. No saan nyo kanungay ka, iti kanon na. Iburandis na amin nga dahil di kusina. Manang pipita, kaduan nakman. Uwan, ma'am! Mapan kayo! Anyat na pasama kindi kabaw alulong. Nagkalmamot lang, Lola. Pinainom ko lang iti kape kat iti nagtikap. Kunana anabsugan. Ay, talaga kabaw nilulong. Wen nga rod. Mapan kayo ni Dayan na katayaywa mapok. Alain kayo. Wen, Lola. May bagman tanay ayo matlang ni Lolom iha. Wen nga rod, papang. Ay wang gayan. Makapanawak ket na kayo pa lang ti makamo dito iwain. Walay ket adamit ni Pipita. Papanan nyo ka di, papang. Mapana ki Jay Dabaw. Adda ngamin kontak ko ijay a wild animal teamer. Ket kayat nakanunga ilako ti farm na. Kasta ka di? No makapagkinawatan kami iti presyo. Gatanga kung day jay iha. Maasikaso tayo pa yung ata, papang. Uwan. Mga laki ti katulungan tayo Sige, papang. Kan sigun kan kuada. Mabalin ko lang nga i-hire dagiti tao na iyay. Ta kaasim at mapukawan da iti trabaho. Apay nga ilako na kano. Ag-immigrant da kanulang ni di Australia iha. Sayang da itaw gundaway. Iswa kayat ko. Into nawan akon. Natalgid ka apanawak. Ala, saan kayo kung mga agsarita iti kasta, papang? Abos tagrubrubuat kayo nga agbiyahe. Anya? Sos! Saan pa'y laang anapnak ni Sari ti farm yaw? Kumatang pa'y laang iti sa balay. Sayang kano day jay, manang. Ay, sa bagay mo't ket di ma'am. No, adalakit di maigatang ay sana dakais. Wan, manang. Saan matkit di amabangles ako nada? Sa bagay Adaon ti naayat ka dagiti kakasta abuya ken lugar. Wan, makaayayo kan makapasalibukag. Fresh air. Ay, ma'am. Saan akas ijay syudad sobra ti kinarugi ti angin malangab. Saan safe iti salunat. Husto ka, manang pipita. Iso adagita turista, no saan nga iti igid ti baybay when no beach resort ti papananda, mapanda ka dagiti eco park and resort. Wood ma'am, pudno dayta. Iso sikat. When nun nalatak dagiti kakasta lugar. Naimbagman tasanda ka nga insuro ti Davao idi. Ay, no insurot dak akit. Kaya kau. Man-mano dayta nagundaway pan nakagtengkaw iti dayjay alugar kamutaw. Kan libre pa ko nama. Uwan nga raw. Ngam kasanon naimbati da ka.
Ket ijayin nga gaywan ka manan iti sunggo kas kadaan niya pa di ta nga ayaw. Ay, jak lamon ano, anya nga ta? Kas kamot lang nagabroden iti dayta. Tasan ka basta makawid, hindi mo makasubli iti bugyasan, no saan ka nga glugan iti aeroplano. Ay, puno na. Talaga akasta. Dahita tirigat na no iti sabali a lugar wenno pagilian ti pakastrakan iti trabaho. Kas iti na kunak pipita. Saan nanas ka na sumrek ka kuman nga agkatulong? Tadamat na lawa agar din mo. At damat tan ornong mo iti bangko. Agmay-may sa ka mo. Wen, ngam no saan ama pan agkatulong? Anya nga iti arabidak iti bugyasan. Di agar din ka wenno kas iti na kunak. Makiasawa ka lang. Kasta man ang tibagbaga mabutoy. Lakit din, Pipita. Inding mo, ta istoryan. Ta sidigan tinding na. San mo, kaso ba ta abudoy? Adula aming ibagbagalan. Napagkaya magnisar? Ay, huwan manang. Makalawas nga awan ni Papang. Mabayag nga rod Huwan manang. Tanong kinawatan day di presyo. Asi kaswan na ti panagbinayad da. Kan kasarita namot dagiti empleyado ijay. No asino dagiti mayat nga agtalinaed. Wano agikatan. Awan mo't nga tati agikat, ma'am. No, i-absorb yung lakit di ida. Saan ko lang ammo, amanang. Ala, sapay la kumata na saya ti banag ti papananda sermon. Wan, katnukas kasano, mapantay ang pasyar ijay kada Papang. Anya? Kinapudno na. Excited ka makakita iti dayjay a farm. Edit! Pipita! Sapsapulan na kayo ni Abalayan Sito. Ha? Apay ka no, Lola? Anya ti bagada? Damdamagan na, no anyat na agan na. Manay? Sus, apo aya. Agpakaroon sa manan ni Apong Sitong. Malain kayon. Ang mga nun yaman ti aramidon na. Ang mga no ibagana man na mabisin. Ay, saan ko nga mo? Basta damdamagan na tinagan na. Imbagak ngam din akmat kasarita. Iso ha pinanawa kun Anya? Masurunak. Saan ko kaya ti makakita iti bruha sugaba ko na nakitain? Anya? Ayan ni Lolo Sitong, Lolo Iyang. Adala ang matitay ditoy. Ala, awan mo tay. Na, Nanay, di ta kipagtaudan ti asok ni Apong Sitong, ma'am. Ito yung matsilib na kat... Nakalukat diri daw. Uwan, ma'am. awan mo dyan din ang panawakan ko na itay nga meng. Anyat nagan ko. Ala, apay na kay dakay di takahon asinan lungon, Lolo. Lolo Sitong. Ay, kaya pala yan. Napay ngayon imun unakan. Anyat nagan ko balaya. Si Kani Sitong. Ay, siya kaya mapalaya. Yapo. Apa yan nagida ka di takas lalungon. Lolo. Kahon ko lang na ito. Yapo. Awan makakaw ka niya. Kahon ko lang. Nakidam. Apong Sitong. Ay, adios, Sitong aya. Agkita tantulangan niti sa bali abiyag. Apong Sitong. Apong! Ma'am, itaray tayo yung hospital. Magkatagkat iman tayo yung dilugan. Saanin? Saan yun? Naakalan di takahon na. Ang mga luagungat. Ala, Kinaan nyo man. Saan na kut-kuti? Tityan kun marukong na. Diyos ko, puluswan taman manang pipita. oo, ma'am, mabitlaan. Ay,
Pulswak ni Lolo Sito. Kaya't mo asawan, Pipita. Nagidaan na ide ti naramid na akahon. Isunti ng ilungunan daking kuana na itabon. Uwain ka mo to. Budoy. Di mo't baknang da. Baknang da. Ngam, inapapan dalaan ti kahon. Pinapintas da. Ngam, ison, tilungon na naitabon. Apaw? Kaasimot nga rod ah. Saan akakaasya? Tanagarbo mo't laang titabon na. Nakapansyon kun nagpintas tibado na. Ay, sa bagay. May kalimot lang. Magaburan wino maikabili ti pansyon. Madadal mo't lang sana ya. Anya? Amo yun, nusak ti matay. Oray balko tindak lang iti kamon winoles, mayaten. Anya? Kahit ko awan unay magastos nusak to ti matay. Saan man na dahi ti pagsasaritaan tayo? Si kamot-kamuto. Ni kamuto ah. Ibagbagaklamat ti podnaw. Kan may isa, awan mo't lang ti agladingit. Awan nagsangit no mataya. Anya? Ay, sus! Anyakit nga awanan kamuto. Uwan mo't kamuto. At dagsangit kun maladingitan. Asino kumamay? Apay, sangit kaya? Uwan ah. Kat amom no anya ti pagladingita. Oh, kanya kumamay? Agladingitak tamatay ka di man la nakaarem. Ha? No siyak ti matay, oray balkuden daklang itik kaman winulas, mayaten kanya. Anya? Wen, kayat ko awan oray magastos no siyak ti matay. Saan man aday tati pagsasaritaan tayo? Ni kamuto ah. Ibagbagak lang mo ti pudno. Ken may isa, awan mo't lang ti agladingit, awan nagsangit no mataya. Anyakit nga awanan kamuto. Uwan mo't kamuto. At dagsangit kun agladingit. O sino kumamot? Apay agsangit ka, ha? Una, kat amom, no anya ti pagladingitak. Oh, anyamay? Agladingitak, tamatay ka adi man la nakaarem. Ha? Ala! Nanyaman lang di tati magbagam si kamuto. Ngun sana ka mang rabrabak? Saan ko akaya tinagarbo apan nakaitabon? Dayak tumutin makita. Sumarden kayo. Sumsumgarak iti bagbagayaw. Agkakanta tayo kiti. Kalpasan na. Istorya ako unti maudi at chapter ti istorya. Talaga akayat na kun ngay bookingan niya kini Pipita. Saan ka kumaama kagura, tatultulungan ka. Anya? Unmot, amok nga aging gamanon iti sumaruno akaadda tinawi uyang abayros ako nada. Saan mo pa ilang ang maibaga tirik nam kinkwana? Oh, sumarding ka mamot. Nakantyaw ka launay ako nak. Kas itinakunak, saan ka kumaama kagura, taparaking ka daytoy. Uray kas kasano kuma, kat maibagam tirik nam kinkwana. Mabuti nga karod. Mabutang ka. Tagkatawa. Anya ang mabutang. Kasla saan ka lalaki? Saan mo ngamin nga amo ti kabuteng ko, budoy? Anya kumangarod ti kabutang mo? Mabuti nga amapaay. Anya? Nung mabastudak, sos, amang anusan ko amaaklon kitag pakamatayak. Oo, adula amin nasasawom. Kasano ko mga amom amapaay ka? No saan mo mat nga ibaga terik nam kinkwana? Day tangarod. May turid ko ngay bagang kasanon, numapayak, numabastidak. Sige ma'am. Nganya? No sa anak amabagdate, ang mga numaabak tinakim ko, kat agbekilak, agbitayak, iti alnos. Naggaputan ija ayan dagiti gorilla ken unggoy manang Pipita.
At damot nalak ng ubing agurilya ama inayon iti mini park ko ijilikod ti balay. Mas daawak nga rod, ma'am. Paasig nga ubing wano anak dagiti tarakan mo itay. Iso nagparami dakpay ti kanayonan at ang kalda. Kaya't ka makumpleto ti koleksyon ko. Ay, Iso nagpabiro ka kini papangiti agaramid iti tangkal. iso siguro dagiti dua a lalaki asim mangpet itay agsapa, ma'am. Ay, huwan manang. Agpawildi nga kiti balay dagiti koleksyon ko. Ay, kat sa din ako ti papanantan, ma'am. Ijay ayan dagiti crocodile. Anya? Huwan manang. Mangalak mat iti anak ti buaya. Agasawa mat laeng. Kalakyan kan kabayan a crocodile. Anya? Ngam tamat ni papang ijayan dagiti baklat kan water snake. Ay, di mo ko na mga alakamot iti anak ti ulag, ma'am. Wen kayat ko, kompleto ti taraken ko. Kat ammom na anya ti planok manang pipita? Anya, ma'am? Ipan kunto amin ida ijid Tavaw. Ha? Wen manang, tangay nagatang ni papang ti kunada a wildlife farm ijid Davao. Napadan ka dida Janet kan Pipita, mon. Napanday jay farm, mamang. Napanda nagala ka dagiti anak dagiti tarakan ni jay. Apay gaben. Apay dagiti anak. Ikabil na kano, ka dagiti pinaarabid na atangkal. Di ta na apadakkelan. Ay, kat nadamot kulungan da iti farm. Kaya't ti apo ko yo, addami ni farm na dito asidig ti balay. Aya, Kat dagiti mapadakkel na, itugot na ijay baro a farm tayo, ijay dabaw. iso Amo yung meten ti apo ko yo, mamang. Ay sumeten ka dagiti atap nga ayop ang mapaamaw. Nakita na ngamin ti kadakkel ti mabirukan ka dagita. Malaksid maisalbar na pa ti biyagda. Iso daytan ti baby crocodile manang pipita. Iso day tati alaang, ma'am. Wen manang. Dua, lalaki kan babae. Tapno umaduda ijid Davao farm. Wow. Sana all no kasta. Sige manang, pakanantay da. Tapno umasidig da kat tukmaam ti maysa. Anya? Ngam ikabil mo adagos iti tangkal tapno saan da makabulos. Saan tanto na matiliw ida no kuama ng pipita. Katulong kagayam dito farm do sermon, adeng. Uwan manaw. Ora siya. Sa anak lang nga welder kan para aramid ti kulungan lagi ti taraken da sermon. Nalaingak met ngagtaraken. Ay, di. Ibagam kan sermon ta. Alaan da katapno adda kaduhamay. Mabayinak met namang ibaga. Kayat mo, siya ti mangibaga? Alaman nga ron, no sana nakababain kin ka, ading. Saan? Day talakit din ti pagbainam. Awan bain-bain no nasaya at ti aramid. Wanmat kit di Ti kabain, jay dakis nga aramid. Alaman nga ron, ading. Pipita ako ng latan, manong. Ay na, nagimbag ka man. Nagkakit ka. Ngamin, mayat nga aramid kami iti tangkal lagi ti tarakanda. Mapalpaliiw ko ti kinagagat mo. Nasaya at may taimbagang pipita. Talaga akasapulan tayo ti kadwa, nagro na ti ipapankunto jay dabaw. Ngam paliiwan nyo asar. Wen, saan kang agdanag? Saan damot ang makapagluko kay kabulo sumot dagiti dadakkel taraken ko nga aso at jabar habilakin binggaw. Sa? May sala nga pasweet ko ken intudok ti may sa tao. Amudan taramidon da. Kasta? Huwag pipita. Iso adi dapat padasa yung tagarami di ti kalukuan. Mabutang damot siguro, sar. Malaksid lang iti dayta. Adda pa ni Leon Xiao. Leon Xiao? Wen,
Kay taraken ko alyon. Bulusak lang dayay. Awanen Marangrang kayan tigubalan na. Dagita timbaga ni sermon at araken na. Nakabutbutan. Nairwam dan kanya. Leon Xiao, friend! Kita, amon ako. Ay, dahabi laman kan binggot ya sit ka. Ingkuyog ni Sir ni Jabar itilugan na kay. Isaw ti kanayo nakadwa na bodyguard na. Tunggal adda papanan na. Agbat-bati iti pick up. No, adda kasi narak ni Sir. Ada ka mat dito ang dahabi lakan bingo, manang pipita. Wain Janet, pinakan ko man nida. Kasta. Ala, naamodan kan ka manang. Kasta ka now, basta pinakan mo ti aso, ma'am. Saan da kanto amalipatan na kita, manang? Kan makasaritan pa idan. Huwag Rod, talaga nasuruan na kita na aso. Sige, makamu ka pa lang dito ha? Uwan, ma'am. Ay, huwag gayam. Kumusta tin rekomendam para iwan? Nagagatsamay, ma'am. Ay, mayat Sige, manang. Ang paliiwam Narigat ay taltalag launay, tadi tay pay am-am mo ida husto, manang pipita. Anyat ko na mamang. Aday may gumatang ka nagtiin gapok kay Dabaw? Wan, sagmamano da kay Jayan mon. Uray gismil ti may sa mamang. No kasta nga ro dakat kukwak ti sobra. Nay. Apay mamang. Sagmamano ayat imbagayo. Kutnukin simil ti imbaga kat kayat damat. Anya? Ay sos. Dakkel nga ro ti bagayo mamang. Ayuna. Saan da nga ro din natin mawar. Tama gustuhan dala unay dagi jay. Alawin mamang. Saan magkitya parikot day ta anya kumamot ti pangan-anuan nyo ti kwartayaw. Ay, kat kwartak lata mo ta Na yun ti ornong ko. Gastusin nyo inton matayak. Anya? No, maipapan ka dagiti amaw. Ay, awan makunak. Nasingput da. Tani ina iyang, saan pa'y mo't nga agkabaw ama ko na? Imbag man. Di nakasurot ka ide Dabaw. Saan nga raw? Ta, awan talken da amabati ide Palawan. Ay, Sayang nga rod Wan nga raw, saan nabalen no kasta. Dahito intinding na. Wino ison ti panagawid mo iday. Saan pa'y Sakbay amalpas ti kontratak ide. Adda pa'y napasama kat sus! Ha? Dayta, ti nagbiliban launay kanyak takiti amaw kamutaw. Buto. Apay mo? Anya pa'y tinapasamak. Kunak no inding na. Saan pa'y kamutaw? Ta, adda ti daka sa napasamak ide farm. Anya? Nya. Wan, butoy, kamutaw. Kat dito yan, ti ending na. Ala, istorya am kit din. Maday. Sus. Makaturog ak matan. Isa mabalin ka day. Inton bigatan kamutaw, budoy. Anya? Biting manen? Ala, pipita. Naparan ti darang dinit. Imay ka pa lang iti garden. Uwan nga rod. Sos, ngumisit kan apipita. Sigod mo na nang isinak, budoy. Muson mo ta. Nagbus nagtubay ti kaudil mo. Nalawan.
Thank you. Pudno ti pagbagami, Pipita. Alawan! Sana all! Di kay madanagan, ta-sponsor kong ti lunch kan dinner. Ha? Di wow. Sus, sana all talaga. Oo na yan. Kain, saan lang nga day ta? At dapay shit na Ha? Oy, di kay agmulagat. Basta pagpaimas lang itikaan kan turog, Saan ko kayat ngagbartek kayaw? Ay, Wan, Pipita. agakanta tayo pa Jesus, una! Kanta inding mo tin at istoryam. Kanayon mo tin nabitin. Wan nga rod. Alawain, kamuyo ka day. Noan nga tinapasamak kan ending to istorya. Saan pa yata di mo pa mo tin istorya? Isupay Istorya ito ka na kayo! Itay payakas lagda sa bali at tao nga umar-arubayan. Sa katrimwar da bos mon kan tiyanet. At kinakara da ija kabisera. At lalaki ating tangkan. Asino na kita? Ano day jayan? Lukas na! Ang dagdag! Isardin nyo day tag! Takaw kayo! Saan ka mariglang, Pipita? Takas kayo! Tao na kayo ni Sermon? Nagtakawan niyo? Bibigyan mo. Tinulungan tayo. Sige, gumarap kayo! Tamasarakan niyo ito, di pa nagsarakan! Taruban tayo kagadwa. Aganda Sermon ka dyan eh! Pipita! Nagkakanit na paspasama! Sir! Pinanggap na dyan takaw na ginoy! Salbag kayo Sige, Pipita! Bulusak na giti asok! Day tatigan nabon niyo! No saan ngay nanawan ni papang dagiti aso na, narangrang kay kat kumandagita manang Pipita. Kasta ti mapasama ka dagiti birkaw, ma'am! Karatista kagayang manang Pipita. Kuha, ma'am! Sir! Adan dagiti pulis manang Pipita. Maibanod itan dagita. Sir, ma'am, kasanun ngay. Nadano na hindi papanaw ko. Saan na kanto amalipatan, Pipita? Naging bagkakatulong. Kat ato'y tiburos mo kanyak. Sir, nakasubray? Katukat day tati 2 bulan na sweldom. Sir, nagdakilan, sir. Wen, Pipita, saan nga minamagatada ni ti kwarta ti kinaimbag mo? Kat daytoy matirigalok kan ka manang. Nay, pusikat? Wan manang, ingkarit ngay kang kay tikuting, wano anak ni paboritok apusa, saan ka di? Ay, nawaw. Thank you, ma'am. Saan mo't ati kinangina na tinapatag kanyak, manang? Saan ang matukadan ti dakkel nga effort mo kan kinaanos mo, anangaywan kadakwada? Ditan tinagdibusan ti naisang sangaya na padas ko di Palawan, budoy. Kamutaw. Nay, mayat Sana all, Pipita. Nasingpot dakin ka. Why, awan makunak. Aging gaita, dong ti po sa regalo kanya kidi ni Ma'am Janet. Ay, wan. Kat naganos tayo apo sa. Why? Ngam awan pakawanan na kadagiti dunya diti balay mo. Why? Kaluksaw na ida at agdadail da mo nga naing. Oh, kasano nga'y? Agkanta tayo nga rodin Ha?
una. Umuna ka nga ganta mo doy. Anya! Ay sos! Sana all! Apay asyak ngay! Umunakan aka mo to! Ditaan dere miti nagibusan iti istorya nga naitampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intansyo pa na naman. Di mo ko manipipata, di like, and subscribe. Ken pakishare met time na ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.